Tikwa phakade Nkosi yamakhosi inyazi wezulu Ongithumile baba ukuba ngine phezulu kwalolu lwandle olungaka ngabangcwele la Ngiyafisa Nkosi yasezulwini ukuthi umsa wakho Nkosi ohlezi uthanda abantwana bakho Nkosi nawe nambe siyamthanda Amen Sisemkhosini omkhulu kaJulayi lapho Nkosi uziveza ubuNkulunkulu bakho kanye ngeningi isithathe amavesi azawuvuma ingoma 151 Ongeni COVID or 2020 ufona inkosikazi engumantulu akaphumede yengumshumayeli ethempelini ekulo ethi le nkosikazi Shumayeli unehlobo zami angathi ke sezela mawuthi uhlala nazo lezi hlobo zami ithole umntwana lo mntwana sele inyanga entathu afike emhlabeni bangithinta uJulayi emabhikini okuqala nje uJulayi wena akusuthi ke utholakala babo April
lo mntwana. Lezi hlobo zami zithi wema wena masihlangene phakathi komndeni sihlangene phakathi ekhaya kukhona into ezenziwayo uhleze usho uthi kukhona ushembe kukhona unyazi wezulu. Lalela ke la ikathola umntwana lo mntwana esimangaliso ngaye akahlukanisile ukuthi uyinhloboni umntwana la kufanele kuvele khona isitho sakhe sangasese akho lutho. Inyanga sezintathu besisaba kuyikhuluma lento ngoba sisabathe asizakala kodwa sesicabanga ukuthi wena njalo phakathi komndeni hlezi usithethe konshene. Uzusmene uthi akona nifike ethempelini umshumayeli mhlawumbe nofuke nimbone uNkulunkulu usicakele nayo inkinga sibhekene nayo sizake manje thatha thina usise kulo mshumayeli wakho asinike ushele. Ethi mina utheni uthi umshumayeli ngibaphendulile ngathi anginankingi kangakho baba ngikufonela ukuthi laba bantwana bayeza beza kuwe wena isho usuku ukuthi bazofike nini. Awu Mpemba ngisho njalo kuwe. Awu Mpemba usho kanjalo uthi ngithi hayi kulungile-ke abeze ngisasho lokho futhi ngithi bazoza besawenzani kimi ngoba mina angiyena ushemba bamfunayo wempemba abeze ekhaya bathathe mina siye kushemba. Bese nini kwakulesini usuke ngangikhombile ngakhuleke ngalo ngasebenzi. Kwathi tukutuku hamba ama-hour amabili amathathu kwasefona abanye laba ke bayifonela ngqo banike umuntu nje inamba baqakekile sebehambe bahamba emhlabeni kwathi hayi mina indaba yenu ifuna ushembe hamba nofuna ushembe umuntu ozoninika ushembe ukushumayela nayi inamba yakhe emfoneleni. Base befona laba bantu uShumayeli sinenkinga nje ngathi mina ozani ekhaya ngolesine ngoba ngolesine sizohamba siye eBuhleni sambeni naye. Yasiqhamuka lemndeni kembili ngolesine ekseni bobabili beza nemoto laba bantu. Uma ngiphume ekhaya ngibenzela ukuthi naba abantu bengena imoto ziyangena ziyalandelana zijaha isikhathi besishilo kwaku7 ekseni. Mangiphuma ngiza kubo bese ngicabanga ukuthi hawu ngithe konje laba abantu abeze nemoto bezothatha mina bobabili ngizokwenza kanjani manje ngoba engangena komunye ngenza iphutha ngangena komunye uzothi mangabe sesihamba sibhekele endleleni athi hayi mina vele lo mshumayeli akapheli akahambisi mina uhambisa la ngene kuye emotweni alahlekelwe ithemba. Ababingelela sabingelelana sabuzana ukuthi obani kwakuhle ngase ngibuyele endlini. Uma sesengisendlini ngase ngithi angithathe yakithi imoto bena bese bengilandela ngithi asambeni sesofitana eBuhleni. Saphuma abantwana bengcwele phakathi kwalomuzi ngiza nabo labo bantu ngiyazi ukuthi kunemgomo kahulumeni ethi abantu bangahlangani. Ngiyazi phakathi kwalomuzi ukuthi lemgomo kahulumeni iqashiwe ngesolo Nkosi yamaZulu omhlaba uthi impela wena vele sibili. Amen. Ngoba baba kuze sifise nje ulalele yonke into wena ongayibhala nje ethi wathi manazala sahlonipha ke bangcwele sihloniphe lolo lizwi elaliphawile thume kwistage sakithi sahlonipha safika phakathi kwalomuzi ngihamba nabantu nginakho ukuthi njoba siya ezulwini umthetho sesingangeni. Safika phakathi kwalomuzi uma sisamile lapha ngasemphefomini ngeyimoto ngoba sigadile ukuthi kwenzakalani ngoba eqhekeni nabantu abayaluzi. Ngithake sini ngisho kubo sengimiphandle base emotweni zabona mina sengimiphandle ngithake sini
silinde kancane sibone ukuthi kwenzakalani. Uma ke isikhathi sihamba ngabonela isango livulwa kwaqhamuka umshumayeli ugatsheni lathi kuthi abazobika abaze lapha ngamasinya. Ngathi sambeni sasuka sangena ngaphakathi. Uma singaphakathi niyazi ke bangcwele ukuthi lapha ekhaya uNkulunkulu uyakha ulungisa umuzi wakhe. Sakhamukela enkanankaneni. Ngihamba nabantu abathi bafuna ushaya. Ngihamba nabantu abalindele isimangaliso mase sebebona lo shemba bayabuka. Safike saguqa kuyaguqa lapha ekhaya. Ulindizwe ukuthi kuthini. Isiphashana siguqile kwaqhamuka ingane. Singcono manje sitezi sihle sesithe ukuhlobo. Kwaqhamuka ingane iqhamuka ngale kwaso. Yeza le ngane kababa yafike yaguqa lapha yayisithi uthini umshumayeli ngase ngibika ukuthi ngihamba nalaba ngase ngithi ke abahlambuluke bahlambuluka ngase ngithi nikelani banikela base behamba ke umntwana Nazareth. Ithi kanje ingane. Iyasibonisa. Ithi ngane kanje. Iyakhangeza ngithi shembe laba bantu bazothibeleza nike izintombazana imali ekhambe ngale kwezindlu lezindlu ezakhiwayo engapheli. Ngathi shembe namhlanje yenza umsebenzi wakho ngoba wena uvele sivile. Amen. Yahamba ingane yasitha isikhashana yabuya yaguqa lapha yathi uthi babi Nkosi Mfundisi. Ngathi thanini amen sekuphelele. Basho bathi amen uyingcwele balekelela ngibafundisa bathi sekuphelile. Ngathi nasekuphelile yayisibuya ingane ngamandla yathi uthe ubaba abadaba bamntwana bawuthola amanzi namafutha bageza umntwana ngamanzi. Njalo mabemgeza bafudumeza amanzi bese bethi photho lamanzi bese bephinde bethatha ivaselina bamgcobe ngawo umzimba wonke kodwa bese beqinisa la kufanele khona kuvele khona isitho. Ngathi phindani nithi amen uyingcwele. Baphinda laba bantu ngathi sekuphelele sesizitholile lezi zinto eziyalelwa uNkulunkulu saphuma ngaphandle kwesango. Uma sesingaphandle kwesango sekufanele bahambe. Ngathi ke bafowethu senohamba nonyazi. Seyiphelile. Bahamba babuyele na. Vele kakusondile. Nami fanele ngihambe ngibuyele ekhaya. Sabuyele ekhaya. Uhambe unyaka uphele wonke u2020 uqala u2021 uhambe futhi nawo uthi mawuthe evikini lesibili kuJuly ngithi ngiyafika ngiphuma emsebenzini ngingena nje ekhaya lapha ucingo iyo le nkosikazi engishoyo ithi mshumayeli ngithi yebo ithuphi ngithi ngiye ekhaya njengamanje ngisuka emsebenzini kodwa angizohlala ekhaya ngizofika ekhaya ngithathe imithwalo ngibuyele ngiyehleli ngeke phela ngayi uNkulunkulu ngoba selivulile izwi noma ikhona igogo ekhona. Wathi hayi baba mana kancane ungasheshi uhambe ngithi nakwenze njani uthi kufona laba bantwana engangibanike wena ngoJuly ka2020. Bathini laba bantu bathi baseThekwini bayacabanga ukuthi masebedlela uTheku nayo inkinga sibabhekile laba bantu bathi bayakushembe bayabonga isimangaliso semba senzile kubo. Manje basenkameni yeTheku bayabona beshiya iTheku iziphi into le ezinye abazoyithola ngoba makuphuma iTheku sebezongena kanje bangene onextra bangene emaphasejini ezalapha ekhaya azikho into mhlawumbe ngone eThekwini bangafuna angisho mina ukuthi yini afanele bayithengele ushembe. Akuthengwa
Ufika uyaroka baba, uroka ngayo yonke indlela. Uma sisho sithi 100% sithi isikhumbulo sasho uwe wathi 100% unyasi. Amen. Wenza njani lo mntwana okhuluma ngaye? Yini emehlele? Wawusuthi laba bantu bafuna ukuthenga abazabonga ngayo, ngoba mina ayikho into engiyibona eseThekwini efanele lo nkulunkulu, noma ngingabheka phesheya eNgilandi angiyiboni into efanele lo nkulunkulu olapha kulo muzi ongathi akuzobonga. Mhlawumbe abanye banawo, abanye bazi bathi hayi lokhu akusamfanele sekokwana. Bathi laba bantu senze njani pho? Uma kunjalo ngithi mina hayi abangene babheke, behlise zonke izitolo babheke lokho kohlala enhlizweni ukuthi kumfanele uNkulunkulu kobe kumenele. Bathi yazi yalikhuna into ngathi nayi bhekana, base bebheka ngendlela babheka ngayo, base bethi uphi, ngathi ke ngiyasuka ke ekhaya, bathi isicela sibikisane ebuhleni, ngathi kulungile, ngathi inkokheli, ngathi inkokheli yabakhumbula abantu laba kanje wathene ngathi ke uduma sambe sebuhleni sabhika phakathi kwalomuzi. Masifika phakathi kwaleli ekhaya ngiyabuza ukuthi wenze njani ngoba sesongene ezulwini. Unina lo mntwana uthi phakathi kobusuku uthi uyanyakaza embhedeni. Umntwana ke njengoba ekulesi simo abelungu babhora lapho bayaza bake babhora ngaso, kodwa wabhora umntwana waxhunyaniswa ukuthi umkhamo uphume ube khona ngoba useyingane bakhandite isikhwezi edonsa umkhamo epayipini uphushele esigubhini esincanyana nje singabantu. Ethi ke le nkosikazi ngithenge nyakaza nezwa umanzi umbhede, ngase ngithi hawu ngasibulala isigubhu somntanami, ngase kuzoba njani? Uthi ngafukuma, uthi ngabheka, uthi ngathi ngiyaphakamisa umntwana ngibheka nesigubhu, hayi isigubhu asinalutho siyaphila. Hola manzi uthi hayi ngoba isebusuku uthi kuthume ngishintshe into zokulala iphamashiti bese ngivusela amayi bese siyaqhubeka siyalala. Uma futhi sekuusa uthi kwaku4 isikhathi, uthi ngasibuka izesikhathi uthi 4 nje. Uthi manginyakaza futhi kwenzeka into efanayo, uthi bese ngiphinda futhi ngithi hayi ake ngishintshe umntwana. Uthi ke manje umanzi kwayena uqobo lwakhe litazembethe. Uma ngibheka isigubhu futhi asinalutho. Uthi ngalesikhathi ke ngimkhumula umntwana, uthi mase sengimbamba imlenze ngimdonsa lokhu kwamaromba, uthi ngiyabona hawu ingane yami ngiyazoyini. Uthi angibange ngisalala, uthi ngathinta ubaba wakhe, sathinta ama specialist akhe esibhedlela ngoba ngonombani, uthi sathinta bathi akulungile uzani phuthumani, uthi sasuka sahamba saphukelela khona esibhedlela. Uma sifika u2000 kwenze njani? Lethe nathi ngani? Hawu pho bekwenze njani bengekusasa? Bathi cha umntwana unenkinga, asazi ukuthi ngiyazoyini, kodwa sinenkinga asazi noma lamanzi aphuma kuye noma kwenze njani. Umbhede uvuselwa amanzi abasakwazi ukuchaza, bathi wamlethe wathathwa kwathiwa imali ngaphandle wafakwe odini. Uthi lo nkosikazi maya umntwana eselele la eodini, uthi baphezulu kodokotela ukhona kodwa udokotela oyikhehla
osefana ngaba ngasasebenzi imisebenzi bengibona khona bangela bahulumeni imisebenzi ihlezi namaxhega belungu lapha ekhaya sinesizwe ezintsha sineyintombi amakhosazana sinisho amakhosikazi ngolungu efundile kodwa imisebenzi namhlanje sahleli namakhehla belungu wena osebenza la kuxilazwa khona meke wathi 55 phela kusithi hayi wena pension ambekani sebekhamile bawukhama ngolethi balikhama balikhipha cha lemthetho fana ibukezwe bakwethu kuze kuzoqashwa abantu Nithikela ikhetha lomlungu ngenani la uzani la lalivula ixapha wayesengena lonkosikazi nalabo hamba nabo kwasebuza umlungu ukuthi lumisephi lo mntana kubuza ikhetha lomlungu uthi mhlawumbe lalingo 86 or 88 ingoba lezosebenza into ebucayi lisebenza into ebucayi ilando leyo ukuthi ikhokhelwa kama millions likhokhelwa wona ngalona bathi bona asimsakandala hayi hey khuluma iqiniso limsephi lo mntwana imuphi ushikhetha lo mlungu imuphi umuntu enimisekena lo mntwana waqala unkosikazi yabuya ingqondo ukuthi makhulunywa ngomuntu esiyekena usheke oye mana awufundi imisebenzi 222 emuphi umuntu enimisekena lo mntwana baqalela yabuya ingqondo ukuthi ukhona umuntu esimisekena lo mntwana loba isikhathi esambile ushembe uyayithola madoda wemadoda ase-South Africa akwa-Israel angikho ke-Israel lapha e-South Africa akelizwe lamazwi uJesu waseNazaretha uJesu lo waseNazaretha obatshaza umhlaba wonke obaphoqa abantu ukuthi abakhonze yena waseNazaretha umuntu emamshumayela waseNazaretha lapha ekhaya uyini umuntu oqiniswe uThixo kodwa kuphela lo muntu unento ehlukile uqiniswe uThixo phakathi kwenu ngemisebenzi emikhulu nangebonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwethu njengalokhu nikwaziyo ukhona ongazi umuntu lo kodwa lo muntu unento ehlukile kunywa ngoJesu nalomlungu ukhuluma ngomuntu bathi laba sakhumbula ushembe unyazi lwezulu lithi lelikhehla lalelani lo mntwana njengoba kade siphezulu kwakhe sesimxilongile lento lithi ukulimala isitho sakhe sengasethe namhlanje lo mntwana uyintombazana amen izwanile kasimtshela simhlolile sodokotela thina soqophesha sesimhlolile sambheka saphelela kwistage somunyaka we-9 kunanesi ukuthi kusuka manje koshaya unenezi uzophila kanjani lo mntwana yonke into yakhe yomntombazane izobe iphila kahle perfect kodwa makuphela iminyaka u9 anombuyisa nimlethe kimi ngiphinde ngimbheke futhi ukuthi akanawoni izinto noma kodwa njengamanje uzozenzela yonke into ngalesitho sakhe siyaphila ayikho futhi into engekho yonke into amasosha omzimba so ayasebenza intombazane leyiphelele angazi baba ukuthi abantu bafuna sithini igama lelengane ulona uthando lonyasi babonga laba bantu ezulwini babusisa inkosi yamazulu nomhlaba umuntu ke
Uyabe novalo lokusondela njalo ezulwini. Kodwa labo bantu saphela nabo nje eBhenge njoba sabike naseBhenge saphinde saphela nabo futhi yohamba ingane yabuya nesibusiso kwasekuphelela ikhona isaphila amaNazaretha. Amen. Othi indaba enkulu eshiwo umlungu ithi ke lenkosikazi ngimchallengeile lo mlungu ngathi wena uzobukephi embeni kweminyaka 9 njoba ungaka nje sekubonakala ukuthi sengathi khona la kiwa khona. Uthi lo mlungu uyedelela into okufanele uyenze wena hamba kushembe ngoba uyabuza ukuthi yiphi umuntu uthi ushembe omupha sebuhleni unyaze uthi hamba uye kuye uyobonga uNkulunkulu loyo. This is exactly very good. He is a black Messiah. Hamba kuye. Baba ayingwele Nkosi yasezulwini. Ngiyahamba lapha. Ikhishwa ingcwabo. Ushulayo longenile. Lo lisonto elidlule. Yababaza Nkosi ngibabaza wena ngixoxa indaba. Ngaphuma ke ngiyongcwaba kulokho kade ngihambile ngesonto bengiyongcwaba isihlobo sami noma umzala kaMama. Lehlazuka mangifika akhona amaNazaretha base bethi ayithethe umfundisi ngithi nakithi la bathi awusekho umfundisi akaphathi inkonzo ayiphathi inkonzo yakho Nkosi yamazulu omhlaba yokubabaza ngoba kuhle bamuthi ababaza uNkulunkulu amkhonzayo. Izola Nkosi yamakhosi ekuseni sengibona qiqi uyabona ke wathi babahlukana no WhatsApp nje kodwa fanele ngisho ngomsebenzi wakhe. Baba ingcwele emsebenzini bayasikhomba ngoba sisebenza nabantu nezinto. Khuluma ngakho communication ugcine kodwa usumnika umuntu omunye ukuthi hayi ngithinta kubayibheka futhi 49 le number ngoba bafuna ukuthola ngaso sonke isikhathi. Akuzami njalo ukuyicela ithethelelo noma ukuyibhozela kodwa uNkulunkulu ngithi akube kuhle kuwe Nkosi ngoba bekwenza umsebenzi wakho. Ngilalele hawu ugogo lo omncane wakhona lapha kwaSithole uMangcobo baba amakhosikazi ke amahlanu kumkhulu ngithi umkhulu kumnyeni wakhe kwaSithole. Ethi le nkosikazi Mfundisi wami ngithi mina ugogo uthi lalela njengoba usuke la ushizolo bengcoba ngesinqoba ngesonto zikhona izinto ezikhulumayo ulungisa umsebenzi kaNkulunkulu nakubantu. Uthi besinqobi ngesonto mina ekhaya sengilele ngibona inkosikazi angizoyilandelisa ngendlela efanele kodwa ngifuna ukusho ukuthi le ndaba eyakho Nkosi ngoba uwenza umsebenzi wakho. Uthi kukhamba inkosikazi ebimpofu esikhulile yafika le nkosikazi yafika eduze kwami yathi wena umthetho wakho awazi la ekhaya ukuthi washada phakathi kwalo muzi wakhulisa isidwaba namhlanje sithi lesidwaba awuzazi ukuthi inkosikazi uyazi ukuthi lesi sidwaba isona ozokwazi ukuchitha ngazo zonke izinto njengoba unjena yini ozokwazi ukuyinqoba singekho lesi sidwabamuntu. Uthi yathetha le nkosikazi endala ekhulile uthi wavuka wathuka uthi wayesebuze ekhaya ukuthi hayibo ikhona inkosikazi enje la ekhaya empofu base bechaza ukuthi hayi inkosikazi la ekhaya ezalukhuthulwa lekhaya. Uthi sengiphethe kabi ke Mfundisi njoba ngikhuluma nawe manje ngishayela udade wethu kade kuwo 7. Uthi wesisi shadele kancane lo dade wami lalela ngibone sisemzini okuthiwa kusebuhleni abawona amaNazaretha. Hawu ngiyababongela ababekunyawo labo phakathi kwaLombusi. Uthi sesi phakathi abantu bebaningi kwasekukhamba umuntu ofaka ingubo emhlophe eyijazi uthi ke le ngubo ibisithawule emaqakaleni nezingalo zakhe ifike ihlakaleni lapha uthi kwehla lo muntu efaka isigqoko uthi ekhazimula uthi ngalesikhathi ehla ezaphansi uqhamuka phezulu uza phezulu abantu njoba ningaka uthi bethi laba abantu amen wingcwele amen wingcwele.
uthi basho laba bantu basho uthi uthela umuntu mengama phansi uthi ngambona ukuthi ilokhu unyazwe Yesu Ngoba sakhamba inkosikazi sinjengoba ngikufonela kusa nje ikhambele inkosikazi phethe isikhwama ngasi noma kuthiwa ama class bag noma ama hand bag kodwa kole ikhwama lezi abangahlukana nazo noma portrait uthi yenza le nkosikazi uthi yathi ngifuna umangqongo wakasithole imemeza phakathi kwelezi inkulu uthi ubese ethintwa kwathiwa hey uthi nami ngize ngamthinta ngathi nakufuneka uthi ngase ngiqhamuka kule nkosikazi phakathi kwalezi isiqhubu sabantu esingaka uthi le nkosikazi yaphatha isikhwama kanje yarola ibhande la esithatha isikhwama yamshayela ngaso yamshaya estatini wathi ngikushayela ukuthi wena uzwa kade utshelwa ngesonto ukuthi kufanele wenze njani ukhuluma indaba yasemngcwabeni kanti uyotshela kuze kube kanjani uthi wamshaya uthi lokho kunye wasekuphuma imali yaqatha phansi uthi bayixosha abantu base beyifaka wathi lo umthetho wakhe nemali yakhe nenhlanhla yakhe ngeke saphinda benayo uma ngabe enganqumi manje ukuthi wenze njani ngoba akeza uthi Mfundisi ngenze njani ngididekile ngithi mina woze mhleni uthi ngiyeza ngofike ekuseni ngesabathi ukhona maNazaretha amen ngithi lalela uthi thama kade ngishaya base kuqhamuka abantu abadayisayo uthi sengila nazi izinto zadayiswa phakathi kwalomuzi uthi ngiyakuphatha abantu yenza lento eshiwoyo usethenga yonke into yalapha ekhaya uthenga sidwaba uthenga yonke nemnazo konke uyathenga khona esibonakalisweni uthi ke lo dadwabo uyabona lo bukhulu intakama lo muntu labantu bazogulana hambe chef ukhona manje usophethe inkosi amen aphinda zazi ukuthi inkosi yazafaka isidwaba ukuze ezokwazi ukuchitha yonke imoya nezilingo nazo zonke izinto ezimelene nomusa wakhe ngoba asho njalo amakhosikazi amadala athi uzoyichitha ngani yonke le umthetho wakhe akawuzwa maNazaretha sekuJulayi umhlangano omkhulu ofanele ngaba akekho umuntu lapha ongekho walapha ekhaya olesithathu Nkosi ake ngibabaze wena Jehova ngoba ngiyayibona lento oyenzile Jehova ukuthi kufuna ngikhulume lezi zinto ngethela nephakathi kwalomisi babuye emgcwabeni yasemqhuba ngayo emsebenzini olesithathu kwafanele ngize lapha ekhaya ngase ngikhumbula ukuthi awusitholi igama lokuthi khona umntwana odlulile koNkosi onjengobaba wenkosi yakithi uDlule athi mangaye esontweni ngayili kobona esontweni ngohlala kuze siphele iweekend ake ngiye ngiyobona mase sengihamba ngafika kusengicekeni la kwaMdluli ithatheke umuva ngayili wakithi uhlongwane ngathatha umshumali uzothi sangena phakathi kwaleli khaya sekufanele sibalungise maNazaretha ukuthi phela bahanjelwe siveze ufefe nathi sinalo kubo uma ngiguqile kwasekhulumeka enye indaba engikuliswe ngayo khona Nkosi yazi umkhokheli zathi khona la imandaba ngakasithola ithi la Nkosi yazi kimi uyabona ke namhlanje uyabona mntana ngiyakhumula la ngifuna ubone ushebe ukuthi ungubani eminyakeni eminingi edlule emntwaneni ba besilala lapho ke phela emadokotela nomabili athi buka la mntana akona ukusha lokho uyabona ke uma ushilo bane nomaka uthi wakuwashi uthi akona ukusha lokho mntanami lapha ukukhulu kwangenza ngaba nje ngoba ngangilele phansi inyama izilimale sekuloku kushintsha nje kubheka ukuthi lapha la engezukhala khona inyama inconzuke lesicane abangazazi lesizwe
uthi babe sephathwa ukufa kwamuka naye sahamba isikhathi uthi kwaze kwabe kufika omunye uJuni egula uthi mase sekusondele lo Juni wokugcina agula ngawo kwase kudlula nje ingane yakwabo uKhayisile uthi wezwa kuthiwa ushonile uKhayisile lapha ekhaya umthobe ngapha uthi bonke abantu noma bezo babona hawu bezoba singatha bethi kodwa yini lesibona emzini kaNdaba ngikhuluma ngamuzwa kaNdaba le phezulu esikhothi ebukhosini bakaNdaba yini lenzeka la ekhaya kwahamba umuntu okade engenalutho kwasala umuntu ogulayo uthi ke kwafika isikhathi kwabekwa lo muntu lo dade wabo zaqhubeka izinsuku uthi isikhashana ngawo uJuni uthi wabona umoya uhlukana nenyama umntwana una 15 years ungabheki ke iclass ayifunda wayifunda 1 kwakunjalo qala abantu bayazi babefunda la sebadala awucabanga nje bafowethu umuntu ona 15 years grade 3 sebana ngabuya guide yona le education yakithi i-right nje bothi afanele kuhlale phansi eParliament ke kuphela uthi sasahamba isikhathi umoya wakho uhambile uthi into emehlele ehambile umoya uhlukane nenyama isidumbu bengasasifuna ukusibheka bayakhala abantu ke kade ngekho amamoshwari isikhathi bebelela lapha emseleni obhalweni bakhanqela lwethu uthi ke ubekiwe ke lapho umoya wakhe uyasuka isidumbu kodwa ufuni nokusondela kuso ngoba usesenyanya uthi ngela ngazo beka ngalo lazingabi ithuba kwakulindwe nje oyise kubaba bafike mhlawumbe sibe 2 sibe 3 ibaba wakho ayisebenza la eNhlange Diamond Station fanele athola isitimela esikhuphukayo aye khona ekhaya ngazi noma kho makhalakhala noma kodwa khona ngizodinga zangithini zamaplan uthi ngela ngayizobeka ngalo wazibona phansi komfula omkhulu njengolwazi wayengakaze ngalibonanga ngoba phela lukude nesenhla abantu futhi babengahambi kakhulu kunemithetho ebaqoqayo uthi mayefika phezulu komfula uyabafica abantu bayehla bayenyuka uthi simangaliso phakathi kwalabo bantu kwakhona abakholwayo nabangakholwa kukhona abafakwa ukhololo ibandla nakubo ke kwakuseKatolika ukuthi njalo uthi abone namakhosikazi akade hamba noma wakhe ababone nabanye uthi bonke abantu abanye sebeze bagugela bathi simile lapha abanye babo Shembe ufika wakhuluma ngomuntu ohambayo angizobambezela kodwa umuntu ohambayo waza maphela iteshi Nkosi ngoba wenzele ukuthi laba babona benze isiqiniseko Nkosi ukuthi bayamthatha bayamwesa uthi mayefika phezulu omfula uhlangane kuphelele yonke into inhlobo yomuntu la ogugile onjani omhlophe omnyama uthi umfula ulokumile nje uthi wathi meza esondela laba abantu azohlangana nabo wabona isithunzi sihamba phezulu amanzi seza lesithunzi uthi wazephetha umuntu losana uthi wathi mayefika lapho sebeni kwalomfula ubhaniwe uqonqube emnyama lelapha ihlabelelweni ibhaliwe lengube nentsephe ibhaliwe ngapha ngaphambili esifubeni ukuthi shele uthi afika yathi le ndoda yasezulwini angayazi uthi yathi wena ntombazana yakwaNdaba wena ntombazowela lapho yakhomba ngomuno lapho nawele khona uthi weza uhamba phakathi kwalabantu wathi mengene emanzini uthi wabona amanzi ehlukana esikhanda udonga angehla ngezathi uthi lo muntu waphenduka abakamlindanga wabhekale wambona futhi asemhlanje ubhaliwe qashene bahamba uthi
ngesikhathi sihamba ngasesisilo siphuma ngemva uthi mangithi ngiyaqalaza hawu sebeshashwa ngamanzi bangenile kulomgaqo kade ngihamba emvulelweni amanzi ayahlanganisa phezu kwabo ayabathatha ahamba bakhala umaye uthi yathi le ndoda musuqalaza emva asapha wahamba waphela umfulo kwaqhamuka okhalweni oluhlaza uthi lolu khalo uthi waqhamuka kunamagate amabili leli igate uyabona ukuthi kunele isitina esibovu ngapha uthi yafika le ndoda yangena leli gate lesikudla yangena ngale ngaphakathi iyadlula amasanga linganise njengase lokushini bayazi banezindima lokushini amasanga kame kanje uzokuthi ukuthi konke mangena lapha uzongena ngapha uthi yadlula isibuyela ngale ngesikhathi kubuyela ngale wabona isicapha sivuleka kule ndlu yezitina ebovu uthi wabona hawu nangifata uqhamuka kule ndlu isitina esibovu uthi lo kwakufata lokuseka uthi yaza le ndoda yomlungu yayisontisa kubo iyona futhi yangabukhanyisile wakubo uyishiye emhlabeni uthi wafika lo fata wafike wabamba isango walivula wasethi ntombazana kaNdaba usufikile ngena uthi ithi inkosi yaMnazaretha lo bhalo ukuthi shembe uthi fata lapha ilamizwe likhona elisayo lapha nasemhlabeni amen lo mntana ethi uzakazika kaphela kunendaba yabantu bakubo kufana uyikhuluma uthi akaphendulanga uthi washingila wangena endlini leyo uthi wasevula isango ushembe lo bhali ukuthi shembe uthi wayethi ngena mntanami uthi ngangena uthi wasethi ngilandele uthi bahamba nje isikhashana uthi baqhamuka kokhukwana abathathu bemile nabokhukwana uthi wafika phakathi nendawo wakhomba ngomuno wathi uyafuna ubona ogogo bakho wathi yebo uthi ngasho kwazi ukuthi ngisho njalo ngathi yebo Nkosi wayesethi balapha ke uthi ngalesikhomba lase kusuku ukhwembe olubali ikhukhwana lakuyela ngapha phakathi lekhukhwana ngoqhamuka izakwazi ezintathu uthi zalunguza eminyango azange iphume uthi zababaza kakhulu zathi hawu ube kwayini umntakaNkelenge sebezothuma abantu emhlabeni ithi inkosi yaMnazaretha sekwelele mntana bokuthana uthi ngalesikhathi bedlula kula makhukhwana beshona ngale ufica nazi ingane uthi uyalalela singathini uthi zazi ishinto engakaze ngayiswa zisemasheshana amasheshana uthi zisho kamnandi uma ngiyipheka lezi ngane uthi phakathi kwazo ngase ngibona udadewethu ukhanyisile lo hambile isasemhlabeni uthi akangikhulumisanga wangibheka ngehlo kwase sengibuka kwamoyizela uthi ubhincuka lalela uyahamba ke manje ubuyele emhlabeni wofike ekhaya utshela amakhosi ukuthi amakhosi asezulwini akaNdaba athi afulushele lezi zinto ezenzeke ebukhosini nezenzeke phakathi kwegceke lakini akubona ukufa kuphela ukuthi baqinisa intama zabo zesikhulu bathi ngikuyisela emhlabeni uhambe uyotshela abazali bakho ukuthi abaye ephakameni bafike bakhethe inkosi babhajatise ngegama likaShembe amakhosi nesizwe sonke uthi ngalesikhathi esho njalo uthi wabona kuqhamuka inkosazana imbozile unkosazana lokumboza kwenu usana umnqele uthi ayikhubazela ingabonakali uthi yathi mayiphambi kwakhe lo muntu wasezulwini wesethi uzobeletha lapha ke wena ntombazana kaNdaba uthi ngase ngibeletha kulo mntwana engingamboni noma umuntu noma yini kodwa ubona uyabona ukuthi semncane lo muntu uthi ngase ngibelethe emhlanje uthi wasemila amaphiko wandiza ngayo le nantuka uthi ngabona sengivuka esidujini asembili amadoda aqedile asehleli alinde umfundisi akhipha isidumbu asilethe lapha ezantsi libe sizalele bafowethu uyathanda noma uthanda siyakho uyezalele la uphuma nje ulahla izinto sizothi aya ke sihlile la sisobeka uthi ke bemangala endlini ngoba bavuka wahlala ngezinqa baphuma bonke abantu endlini kaLawonde uthi uma owajikayo wabuya ngoba umntanakhe
wathi umntanami yilo ngibonisa yona kwenze njani wathi ma imina angifile bengithathiwe ngithathwe umuntu onje kanje walanda lento engishoyo ufike ke inkulumo engiyifice phezulu nakade sekhona emazulwini kuthiwe lonke phakathi kwalomuzi zonke lento ezenzeka nobukhosi obungaqini nazo zonke engenzeki asambe sephakame ikhona inkosi amnathi linde thini phakame konke ngethi inkosi bajathisa bambona nesibindi lenkosi yakhe base bebuya kamuntu akhuphuka namadoda asezathi kwaqhamuka nezinyanga zakhona ebukhosini zangena uthi makufika waselanda lomntwana kwenzekeni kuye base bathi-ke hawu le ndaba ebekhulunywa lapha ethi ushembe ukukhuluma yethi indoda indoda yavela yathi khona abantu abafike nomlungu umnazaretha kubo bafike nomlungu lapha emaplazini bayazi abantu basehla emaplazini akubo kufike umlungu ufike nomuzi olapha abantu bahlukile kodwa ke sibeze njalo alipheli igama likaShembe ngoba sesisebenza nalo eplazini. Amen. Wathi abhitsho lemahashe ahamba abhikelela lapha kulowo mzi uma kufikwa bexoxela le ndaba bahalalisa bathi uyesabeka yiza nomkhosi baba besithi uyasilahla kanti inkosi uyasithanda ufuna sohlangabeza ithalente lakho kulamazwi bathi uzongena uJulayi le ndaba ifike kahle kuyahanjwa kuyephakameni uzongena uJulayi aqoqwe kwafinyelwa ukuthi kuyaqoqwa sebelandiwe babuya beza lapha ekhaya babaluleka ukuthi kuyahanjwa ke yela ngethile uzoziwa phakathi kwalomuzi uthi ngela ngabafika ngalo indaba yaqala yonakala ekhaya uthi kwaqala yena unini uzala yena kwathi awumntanami laba bantu basebefike bazohamba nawe sesaba mhlawumbe ke sesiya ngokuzayo ngcono uhambe ufike ubone ushayede bese kuya ke sobuye siye uthi ke bafika laba bantu sengizulele igama uthi ke kwasekuqoqwa sasesithuma sasesama sahamba sashona ephakameni uma kufikwa uthi bathi bethezela kubaba kuyoxhawula ngoba inkosi la mama esikhona ke inkosi yaManazaretha la ngapha masikothe uthi bapha abazali balo mntwana bakhaze laba bantu ukuthi baba kube kanje bathe kanje ithi inkosi uthi sitheni kuwe wena ntombazana kanda akakabi malungu sitheni kuwe lapha bekuba bamkhulu lapha ufukila sitheni kuwe manje ikushembe uyinto eyodwa bafethu amen yona kinge khona ikangakho sithi akusiyena umuntu uNkulunkulu amen uthi ushambo semhlabeni sitheni kuwe zibili isho lengane isho ukuthi wena ibe sithi ke kulungile uzobhajatiswa kodwa yenziwe ingane yalunga yabhajatiswa Manazaretha namhlanje hleze nosisi ethi ubukhosi bakithi bafa nje abantu babekhamzini kodwa ke le ndaba ngiyixoxa ngoba kade ngiyikhuluma phakathi komuzi wamakhosi ngikhuluma ngithi ngicela uNkulunkulu akhumbule lo mntwana ngoba lapho kuba khona komshele asemphuma senza phakathi kwalomuzi uma sengiphatha kwalomuzi kwalizolo futhi ngabo 8:30 ifonela umvangeli Mfundisi Mbeje uthi hayi ngosasinakinga la yini kwenze njani uyabona nje abakhanje inkosi ngicela ukhumbule le yansizwa ngoba uveza uNkulunkulu bakho ngayo noma inkosi ibe nenyawo ezinzima kodwa shebe uNkulunkulu bakho benzile phakathi kwalekhaya namhlanje bayazi ukuthi kwenzekeni lo mntwana inkosi konkosi akagulanga ubesane wathola esewile nje ekishini ekuseni akwaziwa ke ukuthi kwenzekeni kuye noma bekhuluma ngolesithathu sikhona ngathi kubo anozama ukuthi lo mntwana anikelelwe ngoba sazi nomuntu ontshwe idimoni noma kwenzekeni kuye nizame nje ahlanzulule ngayo yonke indlela base bethi bazozama ithi ke indaba engiza nayo uthi phakathi komuzi ufike umuntu akalona iNazaretha uqhamuka khona ezweni lakithi eMkhambathini nasemvini uthi kufika amakhosi abamdluli athi amakhosi hamba uye lapha ekhaya uthi kushoniwe ufike ubatshela ukuthi phakathi kwekhaya lo mntwana hayi ngoba ehambile nje uhanjiswe ithini
senze isivumelwano ikhona inkosi kodwa yena samenza ukuthi uye songena ngayo phakathi komngozi ekwameni zonke isikhathi makuthiwa mdedela sesihlala ebuhleni angiyakuthi sesihlala ebuhleni ezantsi renki abantu begibela phezulu kwethu nezimoto igibela phezulu kwethu akekho sicabangelayo asimbonde umntwana sesizathatha isinqumo singamakhosi sakuyela phakathi ekhaya safasathi simthathe kubuye endelele yebo ibikhona inkosi phakathi komuzi yawenza umsebenzi umkhosi wonke kodwa senze isinqumo ukuthi thina sizongena ngalo wena nawe noma umncane nomnganani kunesinqumo ngawo yini uyeka inkolo kwembenge yabanye wancika sisezulwini ba lapho ingcwele uJulayi bakwethu abasemakhaya batshelene ukuthi awungabali uJulayi bengafikile ngoba ngaze kuthatha inqumo ngabo awufundele incwadi kaTimothy wesibili 2:19 ulungise nabaseKorinte 1:5-6 Sibona engelo siphansi abedukile eqinisweni bethu ukuvuka kwabafileyo sekudlulile bachitha ukukholwa kwabanye verse 19 yebo kepha isisekelo sikaThixo simi siqinile noma ungathanda unyakaza izinto ayiyakaziseki lezi zalapha ekhaya ngoba zimi phithi naphakathi sinalolu phawu lokuthi siphinde sibe nophawu lokuthi inkosi iyabazi abayo yazi lezulu uyabazi abakho yale ndaba uhleli lapha epulpiti inkosi uyabazi abakho Pause. Korinte kokuqala 5:6. Yazi baba uhlezi lapho uyabaza baba. Noma singazi igidi sibe zinkulungwane kodwa uyazi khona baba. Khona ngasibona baba. Kodwa uyabaza bakho baba. Pause mshmayini. Sengiyathe. Verse 6 abaseKorinte kokuqala akulungile wema Nazareth ukuzibonga kwethu lenhambe nisha ifu umkhokheli umshumayeli umvangeli umfundisi ungasha abantu bethi umkhokheli anazi yini ukuthi imvubelo engcosana ibilisa inhlama yonke ibilisa inhlama yonke
ngakho khiphani imvubelo endala. Hambani khipha imvubelo endala enzeni awuphakalusi. Nibe inhlama entsha. Bese nibe inhlama entsha yonyazi wezulu. Yabo, Jehova. Nkosi yamazulu nomhlaba. Ngiyathanda Nkosi ba. Ngibonga umsebenzi wokugcina Nkosi esenza ukuphumela phansi. Uletha abantu phakathi kwekhaya engibathathe njengengilosi. Kodwa ngiqale nganganaka. Ikhona indaba Nkosi yamakhosi kaSontshikazi. Ayo ngixolela amakhosi asendunkulu, ngisho indaba ezinhle kaSontshikazi. Ufika abantu engabaziyo bangifuna ngocingo bathi Mfundisi Mbeje mina noma bani bathi uzosibona sesifikile sena ama direction sithunywe amakhosi asemamazweni. Mabefika abantu phakathi kwekhaya beyaleliwe bathi laba bantu sisuka enyazini kade sikubaba enyakatho kuluma into kaMeya uvuka amakhosi ngoba lo uNkulunkulu okhona usefike lapho kufanele efeze isivumelwano asishoyo wemana sesikhuluma nani ake kuhlale kahle phakathi leli bandla nibe nokuthula. Amen. Uthi uNkulunkulu kulaba bantu hambani nitshela uMfundisi Mbeje ukuthi amakhosi akubo aselindele ba eze nenkomo bayibala ukuthi leya base bethi ke bese bakhona imbuzi ezobikhuluma ngoba inkomo kayikhuluma. Usefikile uMfundisi Mbeje osesukumile uyazi le ndaba ekhuluma. Usefikile uMfundisi Mbeje ngoba ushambe lokhona uzobuyisela umbuso njengoba wafika ubabamkhulu ethi uzobuyisela ukube sibe ngabakhathi sasingabafika kade. Amen. Lo sefikile usezowuletha umbuso phezulu abantu ake sibheke kahle unyazi. Amen. Awunike isikhathi kwethu makuthenga ibuko zamehlo thenga ibuko. Ubheke unyazi kahle. Uniyambona uqoqa kishizilo manje uyiletha la. Ingoba sefika isikhathi ukuthi umbuso la khuluma ngawe fika wabantu ongekho ukubona ubuye uvukela amakhosi ango 1570. Bathishela athi uNtombela ke mase sifikile osha ucingo umshayele khona ezokhuluma bona sesifikile phansi ekhaya bashaya ucingo wathi ndaba ezitha siza ngempela lonke ekhulunywa iyenze ngoba iuphila kwesizwe sonyibo lwabangoni. Ubaba ufusa nje umsebenzi wakhe kwazanywa amaNazaretha ayigcwele kwazanywa athithana amambatha onke namanje kade siwacela ukuthi siwehlangana lapha emini uthi lamakhosi mase sifika phambi kaNkulunkulu elinda ntombi sifika nalezi inkomo sesinikele sabuya sesisekhaya afika lamakhosi athi sizoba ufika abantu engazi beze ngabazi lapha ngelanga ngochaza ukuthi bafika kanjani kodwa namhle ngifuna ukusho ukuthi laba abantu esiphambi konyazi bathi sizobonga bonke ke ngisho ukhosi abafa usemzovuka ngoba ukhosi bafa bayazi bakithi ukhosi bafephi labafa khona baphela khona kodwa ngikhuluma ukuthi wonke umuntu akabhekisisa unyazi ukuthi uThixo lo akekho omunye futhi ongaphezulu kwakhe. Amen. Nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova ukuthunywa inkosi kusizwe layo. Amen.